Arana beli mara uwad dulu sa segar pitu ka beli berbita balampak kiri-kiri. Nah kira-kira amal tiang pelunggu sami lamun girang toes ke malam je insyaallah. Wal khamisu yadkhuluhu Allah Ta'ala bila hisab wala azab. Malik kalima lamun girang berjamaah ya amtamu syurga tetamak juk syurga insyaallah Ta'ala dinara hisab-hisaban dinara timbang-timbangan li Allah Ta'ala malik wala azab malik dinara aran siksa ompol-ompolan tamu syurga. Lagu dia ni papa sepirangan doang tong girang lema dia mengkah pirangan engkah telah. Ini amalan. Mengamalan. Aran ngamalan selaput pada girang ngaji ja. Lagu ngamalan tu berat. Abo terdoa. Nah isa. Ngamalan senu perlu. Lantaran amal senu yu'tahullah malam yu'lam yang kican insyaallah ta'ala barang handen daitan kican jadi daitan berkat girang amalan. Tebing insyaallah ta'ala. Lagu ni ditini. Itu di tebing insyaallah ta'ala. Wa ruya annahu qala idza kabbara al-'abdu lis-salat yaqulu Allah Ta'ala lil malaikah. Apabila tiang pelunggu sami dimituh takbir sembahyang, takbir zuhur, takbir asar, sembahyang tiang pelunggu sami. Yaqulu Allah Ta'ala lil malaikah. Berbahasa malaikat juk Allah Subhanahu wa taala irfa' dzunuba abdi. Aneh sawah sembayang sawah takbir tie mulala ma petelang dosa banda. Bahasa malaikat tersembih angkat sembayang kada arah dua. Sembayang semua arah dua sabun sedak. Yulaqiya pertama-tama zikrul maut. Kedua telang kasedeman li bawun dunia. Malik menghadap Allah Ta'ala. Ia petelang angan. Ia petelang tak saya ingat mati. Tak ada angan mati. Ia bahasan Ibrahim Taimi. Syai'ani ada dua macam. Samuk gawe ulin telang atau ulin tetap ingat mati. Zikrul maut. Pertama ingat mati. Kedua sanggup gawe wal uqufu baina yadillah menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia sa bau yang telangin, ia bau sa tersedak, entah sa senang li bawon dunia. Lagu sembahyang sa berembi, sembahyang sa arah khusyuk li dalam sembahyang. Kadi jaga demi Tuhan nganjang sembahyang. Coba nganjang sembahyang. Serah diri untuk Allah Ta'ala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Mudimin wah. Datang itu demi takbirmu. Ya muqallibal qulub sabbih qalbi. Ya Allah petetep angan kaji juk pelunggum. Ya nenek kaji. Nah baru kena usalli pardal daya lillahi ta'ala. Namu demi takbir irfa' dzunuba anhu tersemones dosa insyaallah ta'ala. Lagu sembahyang seno sak mengingat di dalam Allah. Lamun sembahyang bayangan ditengah juk nenek saya sedian. Kan iyyaka na'budu pelungguh semok sembah ya nenek kaji. Dengan mengaku juk Allah Ta'ala, ikrar kena Allah Ta'ala, saya sembah, dengan ingat Allah Ta'ala. Mula-mula lain mengingat jak.
Lekahkan manakah Allah Ta'ala. Lekahkan kadzibta iyyaka na'budu. Lekahkan sesembah aku. Lekahkan sekena iyyaka na'budu. Lantaran bahasa kena iyyaka na'budu wa ikrar li Allah Ta'ala. Pelungguh sembah yang nenek kaji. Ia kata kena lekak kena berogong sa Allah Ta'ala. Lantaran kembi lainangan lain no. Oh ni lamun langan lainangan lain no apa aran munape karan. Angkai kerisa angan sembahyang. Iya karena budu kaji sembah muninatin ke wa iya karena sa'in kaji tunas tulung ihdinas siratal mustaqim kaji petunjuk kaji jalan sak lurus munggah tangingat misal ni ke Mubrende sembahyang kan sok tanggung tanggung ke doa san ni to mengat ni pahala ni to mengat ni ndara pahala bela ngenjari ya enggak sah sembahyang ja sah lagu iya tahu naran maaf apa sonda ingat teno tekan Allah Ta'ala du murah bahasa kak iya naran maaf apa sonda ingat mudah-mudahan dah terima selapu wah. Lagu mudah-mudahan sabu tetap ingat jangkili rakaat pertama sampai salah. Kali seberat pahala kan sembahyang senu. Mula menar belang aran di biasa nganjari ya. Kan mudah-mudahan cara maaf Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat manusia. Saya lundu angan selapun makan perakaat. Wasoleh. Maka ikat beraja berembintaj kadi saya ini ingat li dalam sembahyang. Lantaran sembahyang seno kembien. Lantaran sembahyang seno adalah kadit ingat juk Allah ta as-salata li zikri. Ingat li dalam sembahyang. Muni biwi tasbih dengan hati. Alhamdulillah. Berbija tak ada pokok saya ingat. Apakah Allah kan? Apakah yang melalui tadabbur Quran ingat arti kan? Pokok ini ingat senu satu meli. Kendek sende ingat. Angkai. Angka kadeta ingat di dalam sembahyang. Lantaran kembi, lantaran ingat senintin tuwikan si saya juga terkecuali hubungan yang kulunggu sami dengan Allah Subhanahu wa taala doang sawikan din tahun si malaikat din tahun si saya juga malaikat Allah taala doang kacat berhubungan iya kan belik lalu pahalun dengan sembahyang lantung hati kan aran lantung hati sembahyang niki lantaran sembahyang niki atet sembahyang nyawat sembahyang badan sembahyang ya berbicara sembahyang lantaran badan niki adalah ibadah tugas hati niki tawajuh ni ingat nyawa niki musyahadah senuga barang sadatang ingat juga Allah Ta'ala ma'rifat senu akal senu apa gawin jari si pekelin antara sah sadaid batal hangka di antara sampat no awak atet nyawa dinara endik sembahyang jangan nunggu jauh selapu amanat Allah Ta'ala dinarak botadi awak bejauh nati bejauh nyawu bejauh akal bija ya kan akal seno adalah makrifat adalah nyawa berhakikat hati bertarekat badan bersyariah selapu bejauh lantaran akal seno tapi nak Allah Ta'ala ya budui loang telu bisa telu arak taparan muhayyalah, arak aran mudrikah, arak aran hafazah, aran loangan samuri. Eli otak niki. Nah, pegawen muhayyalah no, jari bayangan sembahyang. Allah, kan lamu tawakan Allah wah, jari sembahyang. Wang karing meja tinggal nyata wah bitu dalam sembahyang. Muhayyalah, bayangan. Jangan kan sampun tiang pelunggu sambi terunut dari
Wah matonde. Mutimaan tu pekan tam ingetan doang petimah berayat kan bau terbayang sih ya. Berbe. Mengingat beraya amaran bikan pedas. Nganggur-nganggur ini bangsa lisin bika. Nah sebenarnya juga sembahyang. Lama tu ayat sembahyang. Tentu sekali pengkitaan sembahyang. Demikian aku sembahyang. Kan waktu tu sembahyang. Nah tinggal tiap nyata ruang sembahi. Diaran bayangan. Uang seno aran mudrik hati lelo angkan kawan. Jadi sementara anan malik. Ni jari ruku, ni jari sujud, ni jari takbir. Nawang samudri ka hafazah. Kemudian lo angan samuri. Jari kembe, jari sim jaga rukun syarat sembahi gawe no tak senun dek nak jadi pikir-pikir ambon, pikir beras. Jari sintanan sembahyang, jari sedbayangan sembahyang, jari sejaga sembahyang, jaga sasah sadik bata. Jaga kentanan sembahyang, jaga aran muhayyalah, jaga ruang sembahyang. Nano gawe searah ali dalam otak tiang kelunggu sami. Apa sa timbul langan tu? Ilik kawan loang asut timbul iman, ilik kiri tuang Islam, malik sati timbul. Esan li loang serah fazah ni. Anu lo isugul langan li otak tiang kelunggu sami. Nah, ia jari idza kabbaral abdu dibitu takbir tiang pelunggu sami. Allahu akbar. Nah, jari di dalam takbir niki kadin telang. Kendek narak baru apa jarak di dalam mangan. Coba sedih selapu. Nah, ia kasam dalam sembang coba priri enjulu kenik barak di datangan no. Priri terim julu untuk akan semeong. Memdeman seong menjulu seong kadin bimasa. Lomperangan paku mamon dia membekelur ben bekelur. Biji dia man bedahar bengan julu. Kadin lawan sembahyang kene sopu angan ai kena. Lawan kendek sa datang lawan inak mangan kan iya kana buduan mangan anu ni borong. Bengan julu. Kadin maulah sembahyang doang kita zikir mud zikir. Kadin sabih lah ngatet. Ndak serepot. Kembe kan mano kadin sa ini datang khusyuk di dalam sembahyang tiang kulunggu sami. Aswa annas sirqatun min sirqatis salat. Paling jahat manusia senu sak memaling di dalam ya berbita memaling padahal lunin iya kana abudu lagu tu bangkat lain nambah. Iya kana abudu tu jangkih ton sang pindah. Nah iya orang memaling, nu pelian dosa dia dengan besampi. Lantaran dia sopo lenangan tiang pelunggu sami, paling jahat manusia. Nah jadi mudah-mudahan saatin tiang pelunggu sami kadin saregen hati saya iya angan li dalam sembahyang. Idza kabbara yaqulullahu ta'ala demi tuha takbir bermanik Allah subhanahu wa ta'ala. Apa manik Allah ta'ala jok malaikat irfa' zunuba abdi ar-rukbatihi. Ane sembih bedosa li atas aja kedatang lapak naik sembihin manik Allah ta'ala. Semones dosa bandan manik Allah ta'ala. Lantaran kembi lantaran saya tamu dalam Allah yang bersih langali dosa. Angkat kuatan menganggur ingat Allah ini menyempat mau sembahyang mau nganggur sepatah anak sampai tahun sekatolik juga sepatah Allah betul sampai tak subhanallah. Saya cinta kasih kerang sebut Allah.
Manusia seno la azab bi azabil qabri, dinara seksa di dalam kubur. Lagu laun di sadu coba anjul entah. Kadin mola. Nanu kelebihan, kembeen lantaran kalimah Allah nu paling belik ni. Dini ini sida mana kan ia paling solah sid bersihan diri ya. Dini ini sebab mana apa-apa saya tamaan barang najis din bau najis. Tibar ibaratan ai belik. Lantaran ni alih pendoang Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah Taala jari yang bumi langit. Ande alih pendoang. Lam doang lillahi ma fis samawati wal ard. Allah Taala memiliki dunia langit bumi. Lam kedua doang lahu mulkus sama. Allah Taala jadi raja dunia. He doang wal hayyul qayyum. Allah Taala sangat menghidup. Nanu si dini si mana? Ia kan paling abdal sid bersuci adalah kalimah al. Lagu mbi tanto sucian sinu pada barang batin, barang di penggitan. Lamun bersuci harus isi ai, lamun bersuci barang santi isi ai harus dengan kalimah Allah. Nah, ia sid bersuci dengan Allah. Insyaallah walaupun jam berbikat kesekatan, walaupun kesulitan dosa senu syarat liati, insyaallah lebih jadi si kalimah Allah. Ia kelebihan. Wa ruwiya annal jamaah tafaddal alal munfarid. Lantaran sopo riwayat tentang dengan berjamaah seno lebih afdal dari sembahyang mesa. Nah, kembalikan lebih afdal sembahyang dengan berjamaah di sembahyang mesaan. Lantaran dengan berjamaah berembi. Kancen loe, kancen silaturrahim badadit batur. Malik badait senduah kancen badait. Malik loe kancen pada berdoa. Nah, jadilah meloi kancen berdoa kan makbul doa. Beloi kacat badait silaturrahim dit batur ia kan dengan berjamaah seno girang badait ia kan tekica insyaallah taala panjang umur tan tabe insyaallah taala nama girang silaturrahim lagu ni di bekewak ni di konte umur. Nah, jadi terbanding dari berjamaah di sembahyang mesa 70 derajat lain kelebih pahala. Ande mau sembahyang subuh mesaan dari sembahyang subuh berjamaah pira 5 dait dengan 7 lekor baru. Mutiang pelunggu sami berjamaah pira 4 lekor 6 lekor 5 pale mudia sekali kalah. Semakin ibarat arong-arong sesuk sadait mayung bagerengge. Sesuk berderet pelai beku to bengan tahu dengan pelai. Nah, ia ibarat dengan ni berjamaah ibarat sesuk dengan sama malik sembahyang mesan ibarat mayung lelahan palek kemencen dait. Nah, ia kan balik lu pahala ni seloi lah kocun badai silaturrahim dengan kadin berjamaah seno jamak seno kadin berkubur saapa ai kubur angan kadin solah-solah kadin de kewak dit batur ni din bani berderet dit batur terus masjid anti kali gore kali sopo semeto dan selapu malaikat kadin sopo angan kadin lurus no lagu imam seno sunat li imam seno kadin kendek sabilu lalu tan beraya lamut jarima ni lamun sembah jari imam maghrib ton sabbihis mun kadin jarang kalau di tengah habis dia ayat sambayana Jumat dan tengah nonton gedi kontek paling abdal lantaran kembi lantaran periksa makmum apakah sehat atau tidak, apakah huzur atau tidak, malik alui perlu atau tidak makmum sanu
Mui to mau unda raya tanya mu dengan gabah dan tedai hujan tebelin empelai. Imam dah perasaan nanti. Kan gendut se. Kembe. Berjamaahmu arah hujan arah gabahmu tak pelai. Agak berdosa pelingin berdosa saya tak sembahyang agak. Agak ia berdosa kalah hujan. Angkat belian pahala. Terkontek-kontek desa belu. Kulhu inna atena wa. Mulai kancat menu. Kali searu selesai. Dingkanggu. Kadang saya kontek-kontek Lamun imam kaum mahsuri nu inta parang gair masur dit bau sejauh angan. Nani mangking kalau memiliki jauh. Dit bau sejauh angan selapu timat jabar ngaji mun ara kalian tu balen angan ara anun basak tu balen. Kan dit bau sejauh angan. Nayaran makmum gair mahsur in parang dit bau sejauh angan. Lamun makmum sanu mahsuri nu inta parang wah bau sejauh angan ada jauh ada betah deman isah sirin deman nanu satu sudah tajau belu namun gair masuk din bau jauh angan dengan anja kendik berdosa menjadi imam engkah bengan li julu lah mengerepotan terjojol si dengar dengan wahuzur rendah wah totoa wah lemah malikaran saya milih sembahyang sambung sembayangan mesak kadang-kadang nah iya berjaga berkira ya kontek-kontek entar abdal di masa bajang mah keruh masih dingkanggo mudenga masalah Pak dikit sedih jamaah niki waktu imam Allahu Akbar dengan dia takbir atau ruku sujud dengan tutup barang niki atau dia jadi makmum niki. Inna maju ilal imam liutammu bih. Lamun nanurut tutup dengan anton nurut. Dingkanggo bejulu. Imam dong batal sembahyang. Masa tutup barang Watutu yolit enton yolit sambung. barang niki ya. Kembe Barang jadi imam. Allahu Akbar. Barang ruku niki. Dingkanggo bareng harus kadang julu imam. Arana nurut. Lamun bareng-bareng ngaran. Demi tutup bar imam usalli fardhu zuhur. Tutup bar. Lamun bareng den sah sembahyang. Dengan tutup bar jadi niki. Iya, tutup bar buka sambut ke situ yaran bareng. Yaran menurut. Lamun mah juluan mah imam ja. Juluan senjulu si imam den sah. Lantaran inna maju ilal imam liutamu bih. Lantaran itu sana nurut adalah jadi nurut. Nah iya kan murian elek ya. Kan dia nurut apakah menurut atau nurut. Ganggu. Nama leka telu sajari imam manupal tepele. Kadang imam penuh biasa sembahyang awal waktu. Ia turut awal waktu tu sembahyang. Anda datang masalah kendi anti jemaah. Lamun datang awal waktu, sembahyang awal waktu. Lantaran kami di mana datang dengan masalah lagu akhir tu waktu tan lebih afdal ni sembahyang waktu timah sekedi an kancil. Ya abdalah antu iraan dan timan jalui an kancil lagu akhir waktu tu sembahyang. Kan lebih afdal sembahyang seawal waktu. Lantaran seawal waktu no sak turunan Allah Taala ridhan Allah Taala. Rahmat Allah Taala, maghfirah Allah Taala kita turunan Allah Taala. Iya kan paling terbut awal waktu ridha Allah bin mau maghfirah bin mau rahmat di Allah Subhanahu wa taala. Nah
Walaupun dia kedian kancan lagu awal waktu afdalah sembahyang awal waktu timang seluwe kancan lagu akhir waktu. Afdalah awal waktu timang sekedian kancan. Nah, ia paling afdalah. Keempat, ngalik imam senuat pelik kadin seimam sa ikhlas. Sandik lu bercabang-cabang lu perasaan. Nah, lamun ikhlas je kendik. Karena ikhlas bagi Allah serta mengerjakan sembahyang. Tengah juga ampes. Tengah nampak. Wa fil khabar idza kana yaumal qiyamah lantaran lemak manusia seno datang li jelu kiamat. Yuhsyarullahu qauman terkumpulan Allah Ta'ala piri-piri manusia terkumpulan Allah Ta'ala wujuhum kal kawakib lantaran muan manusia seno arak mara bintang runcaya arak mara bulan arak marantan jelu runcayen panjakan Allah Ta'ala erak li jelu kiamat. Berembirun amal atau ibadah li bawun dunikan menurun kecancayi Allah Ta'ala wa yaqulu law kunna idza sami'tul adzan qumna ila taharah bil wudu wa yaqulu ma'amalakum apuka apa yang li bawun dunikan mentir turun cahaya mara bintang lantaran demen wah sembahyang demen datang dengan bang terus wudu terus baca suci mu terus sembahyang ikan menu tan kican cahaya marantan bintang tan bergereta perumuan panjakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angka siap-siap si wudu. Dia minta sembahyang kan di wala nastagil bi ghairihi. Kada tende repot-repot si barang lain dia min ya geseran anu tip berapa Kabru. Allah. Allah Muhammad. Tamu laput, ini ti tamu. Ampe.
Nin mikir. Anu keliut kelahe itu. الذي وزور الله الذي وزور الله الذي وزور الله أستغفر الله الذي وزور الله الذي وزور الله الذي وزور الله الذي وزور الله أستغفر الله الذي وزور الله الذي وزور الله الذي وزور الله الذي وزور الله أستغفر الله الذي وزور الله الذي وزور الله الذي وزور الله أستغفر الله الذي وزور الله الذي وزور الله الذي وزور الله أستغفر الله الذي وزور الله الذي وزور الله الذي وزور الله أستغفر الله الذي وزور الله الذي وزور الله الذي وزور الله أستغفر الله الذي وزور الله الذي وزور الله الذي وزور الله أستغفر الله الذي وزور الله الذي وزور الله الذي وزور الله أستغفر الله الذي وزور الله الذي وزور الله الذي وزور الله الذي وزور الله أستغفر الله الذي وزور الله الذي وزور الله الذي وزور الله الذي وزور الله لا حول ولا قوة إلا بالله 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 لا حول ولا قوة إلا بالله
لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد 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 اللهم صل على اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد 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 اللهم صل على يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا الله يا قديم 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 يا الله يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا مبدي يا خالق 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 دي يا خالق يا مبدي يا خالق يا مبدي يا خالق يا مبدي يا مبدي يا خالق يا مبدي يا خالق يا مبدي يا خالق يا مبدي يا مبدي يا خالق يا مبدي يا خالق يا مبدي يا خالق يا مبدي يا خالق يا مبدي يا مبدي يا خالق يا مبدي يا خالق يا مبدي يا خالق يا مبدي يا مبدي يا خالق يا مبدي يا خالق يا مبدي يا خالق يا مبدي يا مبدي يا خالق يا مبدي يا خالق يا مبدي يا مبدي يا خالق يا مبدي يا خالق يا مبدي يا مبدي يا خالق يا مبدي يا خالق يا مبدي يا خالق يا مبدي يا مبدي يا خالق يا مبدي يا خالق يا مبدي يا خالق يا مبدي
يا مبدي يا خالق يا مبدي يا خالق يا مبدي يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف بعباده يرزق من يشاء والله لطيف بالعباد حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وآدم صفي الله لا إله إلا إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله موسى كليم الله لا إله إلا موسى روح الله إلهي أظهر على ظاهر قلب اسمطان لا إله إلا وحقق ميقاتي واحفظني وإياك وعلي بيجيك واشفيني وبرفعنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة إلى روح در الفاتحة وإلى الملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين والربين وأمنا وحوابات مثلا بلهم شيء لله لهم الفاتحة وجبريل وميكائيل وكل من الفاتحة إلى حضرة أئمة المجاهدين والخلفاء الراشدين من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية أصحاب الله والتابعين ولا تبرم الفاتحة ثم لرضا إلا الفاتحة آمين ثم لدفع البلاء الفاتحة الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم إنا فدينا منك يا الله يا الله يا الله أنت سلام من النار بسبب قراءة هذه التي المشرفة التي هي التي لا إله إلا الله وذكر الله 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 في اللطائف الصبي ومشاهدتك ومراقبتك ومعرفتك قدرنا عنك يسيبون وثوابهن عظيم واعتقنا من النار وسلمنا من النار اللهم صل لنا وتعالى المرسلين فتوات باركهم واهدنا وداهم وسلمنا طريقتهم اللهم ارحمنا بسيابة دعواتنا وقبول أعمالنا ونسير أمورنا كل يا أرحم الراحمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا له برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم على رسول الله الفاتحة اللهم صل وسلم وبارك عليه الله